Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka senjuk wahe shnong rilom jantia ka dawana ka sorkar jala bakan penbek temai ya ka jingruai Meghalaya Anthem daga ba penrung lang ya ka kentien jantia kumbala penrung ya ka kentien khasi bat garo ya ka ne ka jing dawala pen sngau dau president uba army lipon ha ka jing don lang gid khot bat nong elam ka senjuk wahe shnong ri jantia ha ba kren bat kilat pathoi kubor ha ka la sngi ublai Uba army lipon ulaong baka senjuk ki wahe esnong rijain tia ka dap da ka jing sngau diau. Hadien ka jing bum kentup lang ka sorkar ya ka kentien jain tia haga Meghalaya Anthem bat ka ne ka jing lek klet jong ka sorkar. Lek se kan wan ra ka jing sngau bat kta ya ki nong jain tia. Dap jadi senyau diau. Kam ka senjuk yang ki wahe esnong po yang ki ulom jain tia. Senyau wa habi pun senyau. Saka sorkar hejing top wa ka jimpelai ke yamki ya ka Meghalaya Anthem kelem da include nene kelem da kentut lang ya ke kentien ki yamki ke kentien penar lani kentien jantia ha tip sekian ni wa nadu usnem kat kendi spa anru hauso ipor dang MB hapo yang ka jinsencar yang ka jela yang ka Assam ka state Assam wa ya ka jingmang nakabenta yung ikiriblom wa mod yung wong kam wa uyo i na ka civil subdivision yung pala sa civil district but kam jo yung penggalan ni operate i sa ka autonomous district council tas nga suk yung wong ay por ar hawidrik January kat house nem kat knis pa nya ha adenu dia la i hesti i skat i yo bi Tadayoi yang kini ke jela ke Umaya ini kami kuliah, wa ke jela Assam di TVI, wa UMDI, usincari DI, ni bah yang dipelai industri apa yang ke jela Meghalaya degi lately kiwati bikam ki principal communities, but kikantin dia ki kuman principal language kini man go Khasi penar komuni jantia but yo koro. Rayoi, akan ika arbha witrik yung January, onus nem arajar arbhavso. Adenu do wai akan ika Meghalaya Anthem. Yoi waga tintin jantia yang itu ko. Karbagamte bogai ke jing senyau diau. Ho mem jing mudi wong ye percha iten re senyau diau wi. Wa kamu ong no let's say bo understand ko wi. Dau ke jing senyau percha. De bahak ni kita kai kam ginang jantia. Kewomot kipna. Hawala em ke benta itu ka sorkar wa de ikut pura skul yang dikena kelas 9 kelas 10 da jok pensiau pada jok pura di pada tiplu di tengah heji ye tok gani senyau coba ceneng bon de ki won ikelon wa onggi ya kani ke benta ko mat pio i kam ki nong mi khmat ni kam ki nong lai khmat ya ke lom jetia em ke dikelijen di Tegani nga hawas nga tu sekian daga waham no iwi pediang ya kejing bakalang yang ide umerlini tengah bo kejing ketu nangwa yang mani selesar yang imlang haga imlang salang yang i hapo yang kejeli yang ka Meghalaya dan hapo yang kejela ka state Meghalaya yang mani le kita ke yo ka bentar yang i hawale i ka niam kurkom nado ka custom yang i ka culture yang i rap ye pher i na ko wi ke jai bru ha ko wi ke jai bru Mani kiwa kita kikhan yang udah hunyau hunyau skum kiwa em hapo yang ke rikasi jantia nrai em ke penta kawa nak kertang mani o penta i kasi kiwa habat na ke penta yang ke indigenous tribe kiwa hapo yang ke KHADC bat kamjo ki indigenous tribe ini ki jaipru kiwa chong hapo yang ke jantia hills kiwa pai wayo da ka jantia autonomous district council tekado kamte yoi Hakani ka Anthem mem ni kentien yang i haos nya kemeni le o yo nakapenta ye ki durdan hi ipor wa le ni am ne kom de wa her ki bru ki khon yang rajwai hai tai hai na nrai wi yo no ke penta we expect le ni yumti wo mi ki kentien jentia snya pathani wo mi ki kentien phren te kwai hawai kentien kasi de kentup Hakani ka Anthem
ia kentin acik ni tin kero UIDM kuai le ko sarkar bentuk ko penmi ga sarga kentin penar ni kentin Jaintia tegani ngagan tulanga yai kan binong ni mat yang i nyamut na po yang ga Jaintia Hills na po Rilom Jaintia yang i kiwaman na kam di kabinet ko hakmat yang ga sarkar MDA tu Bat kamjo kuntula ia ka Department Art and Culture nado minister in charge ka usnya bagi penbaik temi ni batwa upola ia kata ga bahag kerpang pensia lang ni ketin yang kipna leni nong Jaintia haga ni ke meklia antem lada kami mana ko kam ong sisin ong kam waksi jubor niat sendan ia ketin yang kipna Bun sin ang gila da in the ketin in the jet bro. Kalau you in the ketin yang ni, wat di jet bro yang ni dah sekamai coba cene. Dekat orang te, wala dah ikut pura, wala dah hagiwan di continue le le have the Bible continue on berthok di. Ikan tin kasi, hao dia ni tang wa kerpang. Orang wa nakaliang yang ikan kesenjuk dia berkat bahai. Apa yang berilum Jaintia, wa kentin Jaintia atau tip ke pertai. Nei bahawa irap man kerpang ni kurkom ne niam le kom kamang nunduk tene hadu kenika kostom konsor ni dan irap iperi ketua hi ba sarkar berkat bahari ko sarkar ke bahak kerpang ni langkam te ikan kesenjuk wa chnong na po relom Jaintia le ni bituan bisai TV bawa berkat ada bituan tekam wi to ko kani te khnang yo bai ni ko ni Jaintia ko man percaya ke sarkar Bat di Jaintia ko senyal si ko kata ya gari ko jet pru yang ni jadi ni kerpadi wa senyal bahaka pi ni penbaik temi bat ia gajin tho la ni ko memorandum da penpoi ka chelu chief minister bat jadi kopi jadi ni MLA and Burom yang berilum Jaintia bat minister in charge of art and culture hagai ko por nakaliang yang ikam sejuk chno ini man ka kam ke jingketu bat penpau yang senyal si senyal dia udah kata yang dari Rilom Jaintia warok kami. Ini tim kerja, macam jadi tip lang, bagi senyal lang ni. Important dia pori, waktu sarkar berkat meg lebi, yang penbaik ya kami kecil guna kecil bekal, boleh sebut.